В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. В інтенціях этой святої мши просим Пана Бога. І дякуємо Богу за дар молитовних груп у нашій парафії. Молимся в інтенції членов Ружи беззаганного зачаття Найсвятейшей Марії Панни і їх сім'ї. Особливим чином просимо Матір Божою оздоровлення хворих. Просимо так само заступництва слуги Божого отця Фабіяна за Ганну Кривель і Єлену Королець. Просимо так само і просимо об здоров'ї Божої опеці у день народження для Бурдукевича Євгенія, і нехай Христос одарить радостю життя вічного Леонида Воропай і Людвіку Крашевскую, 7 дней после смерти. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, молодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне, Отце народный, Иису Христе, Пане Боже, поранку Божий, Сыне Отца, я Тебя вечно себе грехи и свету, смилуйся над нами, я Тебя вечно себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворуч Отца, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иису Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Амен. Молимся. Боже, Ты святлом чудовной зорки объявил сёння народом Твоего одинородного Сына. Дай просим, каб мы, что уже спознали Тебе проз веру, были доведены до сузирания бляску Твоей величи,
праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісаї. «Устань, святися, Єрусалим, бо прийшло Твоє святло, і слава Пана узошла над Тобою. Бо вось темра покриє землю, і змрок народи, а Пан узыдзе над Тобою, і слава Ягоная з'явиться над Тобою. І пойдуть народи до Твоего святла, і королі до бляску Твоего усходу. Узнімі вочы свае і паглядзі навакол, усе яны збіраюцца, ідуць да Цябе. Сыны Твои прыходзяць здалёк, і дачок Твоих нясуць на руках. Тады убачыш Ты і зазяеш, затрапеча ад радасці сэрца Твоё. Бо багаці мора паплывуць да Цябе, прыйдзе да Цябе скарб народаў, закрые Цябе мноства вярблюдаў, маладых вярблюдаў з Мадыяму і з Эфы. Усе яны прыйдуць з Сабы, прынясуць золата і кадзіла, і абвяшчаць будуць хвалу Пану». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Все народы свету будуть служить Пану. Все народы свету будуть служить Пану. Боже, дай суд Твой королю и сыну короля Твою справедливость. Нехай судить народ Твой справедливо и пригнеченных Твоих поводле права. Все народы свету будут служить Пану. У дни ягоные закрасуе справедливость и великий спокой, аж покуль не зникне месяц. И буде он пановать от мора до мора, и от реки аж до краю земли. Все народы свету будут служить Пану. Короли Тарсису и островов принесут ему дары. Короли Аравии и Сабы складут данину. И поклонятся ему все короли, усе народы будут служить ему. Все народы свету будут служить Пану. Бой он вызволить убогого, який його клича, і пригнеченого, який допомоги не має. Смилуется он над бедным и убогим, и души бедных уратует. Все народы свету будут служить Пану. Читание послания святого апостола Павла до Эфесцев. Браты, вы чули про уделение ласки Божией, даденной мне деле вас, бо праз объявление мне была открыта таемница. И она не была открыта сынам человечим у минулых поколениях, так як теперь открылась святым апостолом Єроном и пророком праз Духом. Это значит, что и язычники являются сонаследниками и членами одного тела, и соудельниками
обещание у Иисусе Христе праз Евангелие. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ми бачили зорку ягоною на всході і прийшли поклониться Йому. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. Калі ж Езус нарадзіўся ў Бэтлееме юдэйскім у дні караля Ірада, вось мудрацы з усходу прыбылі ў Єрусалім, кажучы: «Дзе нованароджаны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся, і ўвесь Єрусалім з ім. Ён забраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. Яны сказалі яму: у Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам: «І ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіль». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі узрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і ўпалі і пакланіліся яму. І, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золата, кадзіла і міру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Зараз, пачакайце, не садіть. Зараз у нас сёння після Євангелія адразу є абвяшчэнне Пасхі і рухомых святаў. Наймілейшыя браты і сёстры, з ласкі міласэрнага Бога, які нас напоўніў радасцю з нараджэння Пана нашага Езуса Христа, мы абвяшчаем вам таксама радасць уваскрасення нашага Збаўцы. Рухомые целебрации, так. У дзень 5 сакавіка папелец і пачатак святога Вялікага посту. У дзень 20 красавіка будете з радасцю святкаваць святую Пасху нашага Пана Езуса Христа. Короче, буду читать так. У небаўшэсце у нас будзе у дзень 29 мая, нядзеля з паслання Святога Духа 8 чэрвеня, урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы 15 чэрвеня, урачыстасць Найсвяцейшага цела і крыві Христа 19 чэрвеня. 23 лістапада урачыстасць Христа Валадара Сусвету і 1 снежня, першая нядзеля Адвенту.
радаснага чакання прыйсця Пана нашага Езуса Христа, якому праслаўленне і хвала на векі вечныя. Амен. Сядайце. Календары купляли, поэтому будете знать, где прочитать далей. Не все забудется, не все запомнится одразу. Вот. Так, у нас сегодня бискуп начал много писать. Сегодня тоже писание есть бискупа, буду вам читать его. Не так много. Слухайте, послухайте, что бискуп хочет для нас сказать. Слово на урочистость объявления Пана 6 студеня 25 года. Умилованные браты и сестры у Христе Пану, люди доброй воли. Урочистость объявления Пана, якая традиційно называется святом трох королев, это одно из самых старожитных христианских святов. И оно моцно звязано со святкованием Божьего народжения, мае вельми богатый духовный змест. В сегодняшней литургии слова говорится про незвычайных вандроўнікаў, натхненных Богом, и они отправились в далекую дорогу, каб сустрэцца с новонародженным валадаром и поклониться ему. Кім были гэтыя мудрацы, астронамамі, магамі ці каралямі, мы докладно не ведаем. Традыцыйна лічыцца, што іх было трое. Ім давялося здзейсніць доўгае, нелёгкае падарожжа, каб дабрацца да Бэтлеема. Няпроста ім было пераадолець дыстанцыю і ў рэлігійным вымярэнні. У той час, калі габрэі мелі яснае аб'яўленне Бога, у словах Святого Писания, мудрацы мелі толькі невыразнае касмічнае аб'яўленне зорку на ўсходзе. Аднак яны былі поўныя надзеі і не пашкадавалі сілаў, каб знайсці нованароджанае дзіця. Папа Бенедикт XVI в своей гамілі падчас урачыстасці аб'яўлення Пана аднойчы звярнуў увагу на тое, што мудрацы, як пілігрымы веры, самі сталі зоркамі, што зяюць на небасхіле гісторыі і паказваюць нам праведны шлях. Сапраўднымі Божымі сузор'ямі, якія асвятляюць ночы гэтага свету і вядуць нас у цемру, з'яўляюцца святлом. Таксама і апостол Павел у пасланні да філіпянаў сказаў, што мы, хрысціяне, павінны зяць у свеце як светачы. Для касцёла, які верыць і моліцца, шлях мудрацоў з усходу з'яўляецца толькі пачаткам вялікага пілігрымавання, якой ідзе праз гісторыю. Таму падчас літургіі чытаецца Евангелие пра шлях мудрацоў. Фрагмент з кнігі Ісаі пра цудоўныя прарочыя візіі, а таксама спяваецца 72-й псальм, дзе апавядаецца пра пілігрымаванне народу ў Иерусалим. Пісаў святы айцец Бенедикт XVI. Мудрацы, якіх вяла зорка, становяцца пацвярджэннем той праўды, што ў чалавечым сэрцы схаванае жаданне пазнаць Бога. Заважым, што вандроўнікі з усходу на сваім шляху Бэтлеем сустрэлі Ірада. Гэта папярэджанне, што на шляху веры ёсць шмат небяспечных перашкодаў. Сваім адважным намерам знайсці дзіцятка Езус мудрацы нібы падбадзёрваюць нас, кажучы, не трэба баяцца, галоўнае не спыняцца, ісці адважна за святлом. У гэтым сэнсе яны з'яўляюцца пілігрымамі надзеі. Іх можна назваць своеасаблівымі апекунамі юбілею 2025 года. Мудрацы прынеслі дзіцятку Езусу 3 дары, якія выяўляюць патройную ідэнтычнасць Хрыста. Золата яны падаравалі яму як каралю і сыну Божому. Кадзіла як святару новага запавета, які прынясе сябе айцу ў ахвяру за нашыя грахі. Міра як прароку, любові, які праз уцелаўленне, смерць і ўваскрасенне адкрыў нам Бога і яго бязмежную любоў. Гэтыя дары айцы касцёла тлумачылі як сімвалы каралеўскай улады,
золота, боскай улады кадзіла і цярпенне за чалавецтва міра. Любыя браты і сёстры, гісторыя трох мудрацоў звяртае нашу ўвагу прынамсі на 4 фундаментальныя праўды чалавечага жыцця. Яна адкрывае праўду пра Бога, пра чалавека, пра пошукі правільнага шляху нашай зямной пілігрымцы і пра вернасць Богу на гэтым шляху. Дапытлівасць і уважлівасць мудрацоў сімвалічна паказвае нам, што пазнанне прыгожага створанага свету гэтага Божага шэдэўру можа прывесці нас не толькі да глыбокіх ведаў, але і да самого стварыцеля. Калі мы захапляемся таленавітым творам мастацтва, то адразу заўважаем стыль аўтара, бо ў кожным шэдэўры укладзена пэўная аўтарская ідэя. У кожным сваім творы мастак пакідае частинку сваёй душы і таленту. Біблія ў розных месцах таксама сведчыць пра гэта. У пасланні для рымлянаў святы Павел сцвярджае, што з моманту стварэння свету нябачныя атрыбуты Бога, яго вечная моц і боскасць сталі бачнымі для нашага розума праз справы Божыя. Аднак мы часта не маем часу, каб заўважыць, якія цудоўныя рэчы стварыў для нас Бог. На жаль, мы жывём у пастаянным марафоне. Таму часта здараецца, што замест таго, каб захапляцца Богам, у яго стварэннях і справах, мы захапляемся сабою. І ў гэтым выпадку ад мудрацоў мы можам шмат чаму навучыцца. Нягледзячы на ўсю сваю мудрасць і глыбокія веды, яны паспяшаліся аддаць пашану таму, хто большы за іх саміх. Ад мудрацоў мы можам таксама вучыцца выбіраць правільны кірунак у жыцці. У старажытнасці зоркі дапамагалі людзям арыентавацца ў прасторы. На працягу многіх стагоддзяў маракі выкарыстоўвалі толькі строга вызначаныя зоркі. Яны ведалі, што толькі ім можна даверыць свой шлях. Так, паколькі палярная зорка амаль не змяняе свайго месцазнаходжання, менавіта яе лічылі правільным арыенцірам. Іншыя зоркі мяняюць сваё месцазнаходжанне на небе, бо зямля круціцца. Мудрасць евангельскіх вандроўнікаў, што імкнуліся знайсці Езуса, заключалася ў тым, што яны няўхільна ішлі за правільнай зоркай. Хоць мудрацы дасягнулі мэты свайго падарожжа ў духоўным сэнсе, яно не скончылася. З гэтага моманту для іх пачаўся новы шлях, унутраная пілігрымка, якая змяніла ўсё іх жыццё. Кожны год, нараджаючыся ў сімвалічнай стаенцы, Бог запрашае нас адправіцца ў шлях веры. Захочваю задумацца над гэтым, асабліва ў юбілейны год хрысціянства. Калі кожны дзень мы можам атрымаць так шмат ласкаў, Што азначае гэты шлях веры? Гэта перадусім праца над сабою, імкненне да асабістага кантакту і еднасці з Езусам, праз удзел у Еўхарыстыі, праз падзяку Богу падчас адарацыі. Гэта штодзённае змаганне са сваімі слабасцямі, ахвяраванне нашага часу, нашых сілаў, нашага здароўя для пакорнага служэння іншым. Гэта штодзённае змаганне са спакусамі і выпрабаваннямі. Гарачае імкненне зрабіць усё, каб быць годнымі дзецьмі Божымі, каб быць пілігрымамі надзеі. Для іншых не толькі ў гэты юбілейным годзе, але заўсёды. На працягу стагоддзяў вернікі стваралі і падтрымлівалі разнастайныя цікавыя традыцыі на свята трох каралёў. У касцёлах у гэты дзень благаслаўляюцца крэйда, кадзіла і вада. Крэйдаю мы пішам на дзвярах сваіх дамоў сімвалічны напіс лацінскімі буквамі CMB і дату бягучага года, што азначае Христус Мансіонем Бенедикат, няхай Христос
благословить всю нашу мою, гэты дом и всю маёмасць, обозначают гэтыя словы. Водою мы окропляем дом на знак того, что приняли в свое жыццё уцелаўлёнае Божие Слово, и благословляем так само, кого есть. И всю кватэру благословляем, але так само, кто дом, водою покропіце, так само и вулицу, усе ваши забудовы близко дома. Этой водою с сегодняшнего дня я вас вельми прошу. Ксёндз прийде само собою покропіць, да. Вот, але вы сегодня повинны это так само учинить. И затем написать эти буковки, як С русская, як М русская, кириллицею, и як В кириллицею, а латинская ЦМБ. Вот, поміж ими крестик и 2025 год напишите так. Хоть буду ксёндз, який йде по коляде, буде знати, що тут католики живуть, а так угадай мелодию. Мало что нема еще номера квартиры, бывает, ну слушайте, ну понаписывается хоть номеры квартиры, як на коляде. И тогда ксёндз сядите и на пальцах лічить 1, 2, 3, ага, на першем 4. Значит, тут добро, что колисти добро учили нас таблицу множения, понимаете. Раз помножил, а то треба телефон доставать зараз, треба множить там. А мало что свету нема, часами светишься, як это самое, як привидение с мотором ходишь по этих самых. Поэтому слушайте, ну я вас вельми щиро прошу, этот самый. И на домах, особенно на новых, на одном доме молодцы догадать, такими великими буквами, правда, что не замалевали дома, але написали номер дома, и завсёды я не промину, понимаете, еду и бачу все. А то так приглядываешься, треба бинокль брать часами, альбо прицел оптический який-нибудь так, с подсветкою. Ну, кто там ездит, светить фонариком по домах. Поэтому я вас вельми щиро прошу, ну, неким чином зазначьте так, чтобы, ну, видать, альбо хоть так это, свет уключите в хате. Вот, знаете, что ксёндз будет там ходить по коляде, благословлять, ну, свет уключите, ну, нехай погорит там лишние полчаса, а то выключать свет и в окно глядять. И ксёндз приедет через 5, ті что робить там, ті сигналить, будить, ті что, понимаете, ну, я вас вельми прошу, ну, вот, будьте добрые там, это самое, вот, зверните на это увагу. А еще так, это уже зашел на коляду, этот самый, то так само прошу вас щиро, ну, ставьте там уже воду, ну, ксёндз не носить воды свянцоной. Ну, есть же дома свянцоная вода. Ну, нема воды свянцоной, поставьте так просто воду, я посвянцаю. Мне легче посвянцать воду, чем за собой тягать воду. Вот, поэтому я могу только взять это, помазочек такие там посвянцить хату. Этот самый. А вот уже, ну, вода повинна стоять, и крыжик повинен стоять, свечечка так само. Тоже с водою, ну, не, ну, троху жарко, может, веселей будет. Этот самый, он пришел, воды нема, и начинаются пошуки воды. Добре, як жонка есть дома, знаете, стоит вода, ну, як мужик, то не дай Боже, то начинаются пошуки воды тады там, а як дети, так вообще кошмар на ужасе. И шукают воду по всех, и в каморках, и в холодильниках, и в этих самых. Пробачьте, ну, трошечки подрихтуйте, скажите, вот вода, вот это, то есть, ну, трошечки так, уже ж не первый год ходим, пробачьте, не первый год, но это уже столько годов, все уже человек повинен разуметь, что треба, каб стояло на столе, подрихтоваться, як треба это все, як кажут, такий маленький алтарик. А еще я хочу пригадать относно коляды. У прошлом году был год Найсвятейшего сердца Єзуса. Коли хто жадає, добре було поставити образ, який є у хаті Найсвятейшого і серця, зняти. Коли хто жадає присвятити сім'ю Найсвятейшому серцю Єзусу, то, коли ласка, згадайте, ксяндзу, я буду мати з собою завжди молитву присвячення, але повинна бути тоді під час присвячення вся сім'я, незалежно від віровизнання. Незалежно от веровызнания. Ну, як атеист, ну, то Бог с ним, чи атеистка, то Бог с ним. То есть ни хрещеный нигде. Як человек похрещенный, православный, католик, повинен стоять и будет присвячение Найсвятейшему сердцу Єзусу
сям'і, усіх прысвячэнне. Не там только одного человека, у всех должно быть присвячение. Сердце Иисуса однолького для всех, и для православных, и для католиков. Верить, не верить, это уже иншая справа, але однолького для всех милосердие Божие. Далее почитаю. У некоторых европейских краинах на свято трох королев проводятся процессии, наладживают карагоды и гульни, спевают колядки. В нашей краине, а у некоторых регионах заховалася цікавая традыцыя адзначаць гэтае свята адмысловым абрадам. Сёлета ў спіс аб'ектаў спадчыны, якім нададзены статус гісторыка-культурных каштоўнасцей, увашлі традыцыйны абрад «Тры каралі», як католікі праводзяць у Лідскім раёне на Гродзеншчыне. Рэканструкцыі гэтага абраду калядавання здзейснілі супрацоўнікі Дома культуры ў вёсцы Ваверка. На падставе этнаграфічных звестак мясцовыя жыхары пачалі штогод праводзіць адноўлены абрад з гармонікамі і каляднымі песнямі, хадзіць па вёсцы ў образе трох вестуноў, якія прынеслі свае дары на нованароджанаму дзіцятку Езусу. Падобны абрад пачалі праводзіць таксама ў іншых мясцовасцях нашай краіны. Гэта таксама радуе, бо дзякуючы народным традыцыям адраджаецца зацікаўленасць вытокамі нашай хрысціянскай веры. Усе народы свету будуць служыць Пану, мы чытаем сёння. Спяваецца ў псальме з сённяшняй літургіі. Гэтак жа, як тры мудрацы, язычнікі пакланіліся Езусу і прызналі ім праўдзівага Бога і свайго Пана. Так і ўвесь свет павінен адмовіцца ад сваіх ілжывых вераванняў і працягнуць пілігрымаванне чалавецтва за адзінаю зоркаю, валадаром Езусом Христом, які кіруе сусветам. Давайте ісці за ім па жыцці, бо гэта дзеля нас ён прыйшоў на зямлю, каб напоўніць надзеяй на шчаслівую вечнасць. Не змарнуйма гэтага дару і шансу на святкаванне ўрачыстасці аб'яўлення Пана, а таксама на глыбокае духоўнае аднаўленне ў юбілейным 2025 годзе. Усіх вас ад шчырага сэрца благаслаўляю у імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Можа, нам трэба прыдумаць нейкі абрад, у ЮНЕСКО попадем. У нас это добро получается. Столпетчина, она так это креативная. У нас самые лепшие волонтеры есть, понимаете, поэтому все добро. Дорогие браты и сестры, напэўна, для нас гэта таксама сёння і радасць вялікая. Мы пазналі Езуса Хрыста. Я ўжо патлумачыў, што трэба зрабіць з крэйдай, якую вы атрымаеце, і што трэба зрабіць з вадою, якая будзе ў вас. Я таксама, што тычыцца вады, вас вельмі шчыра прашу, старайцеся ўжываць воду, піць свянцоную воду. Не толькі як чыста вады напіцца, але патроху піць, каб яна не стаяла. Знаеце, ксёндз на месте, дзякуй Богу, як трэба пасвянціць вады, заўсёды прыносіце, заўсёды есть магчымасць пасвянціць воду, ксёндз пасвенціць воду, это не праблема вялікая. Не трэба так, каб застойвалася яна, а то часамі збіраюць воду там, гэта ад святой Агаты, гэта ад Божага нараджэння, гэта ад гэтага, гэта ад Пасхі яшчэ стаіць. Поэтому, паважаныя, памятаем, што ўсё дадзена, каб мы спажывалі. І вера нам дадзена у Бога, каб мы таксама яе спажывалі, каб мы дзяліліся гэтай вераю, не хаваліся ў веры, але дзяліліся вераю, дзяліліся з другім чалавекам. І дзеля гэтага гэты вялікі дар Богам дадзены кожнаму з нас. І таксама сёння біскуп гаварыў пра тое, што мы павінны трошечки не то, что захапиться Иисусом Христом, але уметь увойти у цішыню у Иисуса Христа, у жыццё Божие. Цікавая такая молитва есть, якая называется «Святая гадзіна», якую мы хоть раз у месяц у касцёле нашым практыкуем. Гэта ціхая адарацыя Иисуса Христа кожны першы чацвер месяца. Это вельмі добрая молитва для кожнага з нас.
Хоч часами чоловік має забруджений помисл головою, кажуть, думками всякими. Ми приходимо і починаємо думати про себе, які ми бідні, нещасні, думати про наших дітей, що вони зараз роблять, думати про мужа, думати про жонку, але не думати про Ісуса Христа. Дякувати увайсти в Ісуса Христа, дати можливість Йому так само увайсти у наші думки, у нас тут є мистецтво, кажуть, захоплення Богом. І тоді ось це захоплення Богом несе чоловіку справдне благословення, дорогі брати і сестри. Тоді ми ось этот наш егоїзм, бо ми ж повинні усе упорядкувати у світі, ми так упорядкуємо і Богу говоримо, як треба порядкувати. От треба, щоб діти мої жили гедак, от щоб гедак було у нас, ось щоб гедак у сім'ї було, щоб гедак у сім'ї було. Ось чоловік же любить командувати цим усім. І він потребує, мені ж треба, щоб це здоров'я було, а мені треба, щоб таке було здоров'я, а мені, щоб ось таке здоров'я було. Віддаємо Ісусу Христу усе у руки. А Він знає, чи дати нам здоров'я, чи полздоров'я дати нам, чи може так трошечки, поки ми похворели чуть-чуть, і таким чином, щоб задумалися про Бога, чи може дати нам ось гетую ласку, чи гетую, Бог розбереться. Ми просто віддаємо усе життя, усе наш шлях до збавлення Ісусу Христу. І коли ми ось це чинимо, дорогі брати і сестри, це справді велика Божа ласка. Навчимося це чинити. Не кожному отримовується, навіть мені завжди так не отримовується. Але вчимося, стараємося йти до Бога. Це вельми важливо. Амен. Визнаємо нашу віру в одиного Бога, Отця Всемогутнього, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Зайца народного, мира души века, Бога от Бога, Святого от светла, Бога соправного от Бога соправного, народженного, а не створенного, единосудного Отцу, ради Бога все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселивший от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понском Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по Писанию, и взошел на небо, сядет праворука Отца, и снова придет в рай, судить живых и померных, и Его благодарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Анна и Животворца, некий за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял расправу. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост, для души грехов, и чекаю возвращения поверных и життя вечного будущего в свете. До Бога, який жадає збавити усіх людей, взнесем наші супольні молитви. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Отца, каб яго пастарская паслуга спрыяла ўстанаўленню ў свеце справядлівасці, спакою і любові. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны атрымалі за сваю шчодрасць багатую ўзнагароду ў ўладарстве Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Христовай праўды. Цябе просім.
Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, за якіх ніхто не моліцца, каб яны атрымалі вечную узнагароду. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут прысутных, каб мы спазналі ў нашым жыцці радасць і спакой ад Божага дзіцяці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Я прошу Бога Усімагутнага, дякую Богу за наши молитовные группы, асаблівым чынам прошу у інтэнцыі членаў ружы беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, за іх сем'і. Прашу таксама асабліва за хворых Ганну Крывель і Елену Каралец, нехай Матка Найсвяцейшая опякуецца імі, нехай выслухае іх малітвы наш Айцец Фабіян і занесе да трона Бога Усімагутнага. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прошу здоровья Божьей опеки в день нараджения для Евгения Бурдукевич. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Нехай Бог одарить радостью життя вечного Людвику Крашевскую и Леонида Воропай. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Прошу так само за людей несправедливо осудженных, да несправедливо покрыўджаных. Асабліва малюся за святароў, якія знаходзяцца ў вялікай цяжкасці, адчуваючы несправядлівасць. Нехай Христос Пан дасць ім сілы, моц вытрываць гэта ўсё. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прашу Христовага духа супакою для тых людзей, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. Выслухай нас. І за ўсіх нашых ахвярадаўцаў, і за ўсе нашы справы, якія будзем рабіць у гэтым годзе. І прашу Божого благословлення над усім гэтым, Божої опеки. Нехай Христос благословляє кожному, хто старається допомагати нам при парафії, при костьолі, тут і там, при старим костьолі, і во всіх справах нашої парафії. Божої опеки, Божого благословлення. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, вислухай наші молитви, учини, каб адорані Твоєю ласкою ми завсюди тривали у єдності з Тобою, праз Христа, Пана нашого. Амин. Сідайте, будь ласка. Пастушка Маню сказав, народився Христос вам, не ситим у Бетлеємі святим. Народився люди всі, створення володар. Как послание то спаснать, треба в Бетлеєм спішать. Ось ми хутенько туди прийшли, в жолобі дитя знайшли, Марію з Юзефом. Годний слави моцний Бог, знизиться з вишиня смог, і самі ён палацов не придбав, повстаємці прозябав, збавця і Божа наш. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру зуб Твоих, на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Пане, просим Тебе ласкаво узглянь на дары Твоего костела, ужо не золото гэта кадзіла і мира, але Єсус Христос, які ў гэтых дарах выяўляецца, Яго складаем у ахвяру і спажываем, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вами. І з духом Твоїм. Угору серці.
Подякуєм Пану, Богу нашому. Годна гэта і справядлива. За правды годна гэта і справядліва, слушна і збавінна. Каб мы заўсёды ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы, Ойча всемагутны, вечны Божа. Сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збавлення. Сёння Ты з'явіў нам святло народаў Твайго Сына, Езуса Христа. Калі Ён прыйшоў на зямлю, як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вечеры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыстя у хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресень, і ў неба ўшэсце, чакаючы другого прысця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прыме яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе,
каб мы змогли атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі найперш Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марией, святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным Отцом нашим Фабияном, и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земли, со слугою Твоим папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О, добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими владарство Твое. Где и мы сподяемся быть к образом земли, завсёды радоваться Твоей хвалою, праз Христа Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амин. Сын Божий стався человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полные удячности осмеливаемся казать. Ой же наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, плоть воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, допоможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одариться супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Супокой, Пане, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Передайте ближнему знак супокою. Супокой с Тобою и с Духом Твоим. Дайте. Супокой с Тобою. Супокой с Тобою. Супокой с Тобою. Супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам приймаючи від усього життя вічного. Баранку Божий, Пане Ісус Христе, я Тебя режь на себе, грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя режь на себе, грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя
Єсть бараник Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, хаб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Бачили зорку його на всході,
Тебе, Пане, завсёды и всюду, иди перед нами, светочем небесным, каб чистою душою мы спостигали таємниці Евхаристії, у якой берем удел згодно з Твоей волей, и с радостью ее примали праз Христа, Пана нашего. Святые Архангеле Михалия, бережи нас у змагании. Будь нам обороной, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить вам Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амінь. Благословление крейды, кадила и воды. Перед тем, как пойдем додому, будут благословлены крейда, кадила и вода. Крейдой позначим двери, а водой окропим дом, помешкание, квартиру. На знак, что мы приняли в свое жилье утеловленное Божие Слово. Молимся, каб Христос, Пану, гэтым годе завсёды был с нами, і каб кожний його, хто його шукає, як мудреці з усходу, знайшли його у нашій сім'ї. Боже, одине вечне світло, Ти привів мудрецов до Твоєго Сина, об'явив його як володара над володарами. Яны, поверивши, поклонились йому і принесли свої дари. Май ласку благословить гэтую крейду для позначення дверей нашого жилья, у яким ми прийняли світло Твоего об'явлення. Учини, каб мы становились все больше досконалым світлом для свету, особливо для тих, хто Тебе шукає. Боже, благослови кадила, каб його приємний водор узносився разом з нашими молитвами до Твоего обличчя, з'єднані з Твоїм Сином, який поселився серед нас, каб об'явить нам Тебе, і який сядзить праворуч Тебе, каб завсёды заступаться за нас, просим, учини наши домы місцем штоденной молитвы. Пане Боже, всемогутный, выслухай ласкаво наши молитвы. Коли мы узгадываем дивосную справу нашего створения, еще больше дивосную справу нашего откупления, благослови эту воду. Ты створил ее, и каб давала уродливость нивам, каб умацовывала и очищала наши телы. Ты так само учинил воду приладою Твоей милосердности. Бо праз яе Ты вывел свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вода была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христос асвяціў у Ярдане, Ты адкупіў у купелле драджэння нашу сапсаваную натуру. Нехай жа гэтая вода нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанамі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Теперь поблагословлю золотые предметы, которые вы принесли для благословления. Всемогутный вечный Боже, все, что Ты створил доброе, прославляем Тебе и кланяемся Тебе. Дякуем Тебе, бо великая хвала и моцы добрыня Твоя. Просим Тебе, благослови эти золотые предметы. И усіх, хто згодна з Твоєю волею буде ими користатися, каб узростаючи у вірі, вони відчували свою допомогу і заступництво. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Я після благословення пройдуся поблагословлю, так, я завжди жартую про зуби, у кого зуби золоті, улыбайтесь, пожалуйста. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, а Отец, и Сын, и Дух Святый. Амин. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Триумфи короля небеса, Божий дар, полепшення льосу, полудів і пастушков, посвівших овечок
Боже, Ти представляєш життєвий шлях вибраного слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширають серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і узляючи святые сакраменти. Одри ласка й хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу ойчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Хай буде благословлений найсвятейший сакрамент, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь.